Good morning everyone. Immunity from Kim nei nan enge kan mamo chathai exercise le nun phung pa ngai takanun nani ma se kan tun lai ko vel le tun lai boruak engkim me hi achia in apol lo to le a heng muna hian thrisel taka theina tur health supplement that tak kan mamo to tak satani nature leilungin akentil thei hrisel amla sunlu te hian vitamin C fiber le minerals atam hle a A4 hian kan hrisel na abong het ani tuna chuan heng property zong hi vesis amla capsule imuthei to ang pumpui na le pumpui chaklo ta na tha digestion na chan pui pumsa hut ta na tha kalta na tha kalna tho atan pui samta na tha a samtuak le tatur aveng pokani nizung thalo laka kan taksa aveng allergy nei ta na tha shitang laka min veng him e khal chin ta na tha voina ilei thei to ang nun phung that tak imang thei to ang ke hi kel ang mein ke ek hi akhal mum tep china ek lama har satna lian tak ka nei china versus amla kamil sia ta tangin ka ngai phal to lova ka har satna te sot kyang alo nita khoi mana po zinila ka keng tel nge thina ni thei hil hi ka lau chin le in lo ei ve nge ngi don ya